Radio Samoa, Vivela R. Aoauli uangi sa ono for mafaatali tali la ono for mafaatali male ona sai ile fie mawa o se iunga tamusu e se me fai uputa uai ubale chalu ai lo fa amau to find my own tamai chai Pai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha apu upu ai O aso wapu upu a ua tele le fia tau mawhai Tau I manula telu nei upu Na ole tami mawha upu Te te patasi mai a oe Lo uau Le tau I vinga ma le tuli tuli O manatu lava le pitau I Ole ia oe lo uau Ma le lalo langi Aue ta whaongai Ole a fi A opu a tangata whai mai o tamai tai Whai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha apu upu ai O aso apu Ua tele le fia tau mawhai To find my own tamai tai Whai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha apu upu ai O aso apu upu a ua tele le fia tau mawhai Aue ta whaongai Ole a fi Tangata whai mai o tamai tai Whai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha apu upu ai O aso apu upu a ua tele le fia tau mawhai
Aoita wale mawa toko mana Fai ngofi, fai ngata Lo fai de para Atunua Sele motu Wafutara Solo mayan Rolanga Ayalo na lele Kele tama Dia avea Oi fai me sei Tawai Aruba ai Tau na fai sa kumai Yanu o aso Te iane Uri tu mai Kele mana ate na papulonga Oye se tasi wena fai ai Awale fefe fai mai so manatu Ua e fuli tua mai au Tatu inatu oe e alu Te tamu kunga o mana ona Ule pea o yo sauna tonga Wa e yo alu nei mafatia Ise ua fai o e matia O le gato fa Italia Memeno atamai E foi la mai Aole aso Embo atu Toyo mai Kuna mai pe Mai mani Elofa na fai pa asin Oli atu O fofoga Aya biti Ayuri lea O no sa Mai na tan Ilang Alo yung faiba O tinofo Atapuai Lanalan Matalan Siyayo Umatan Ako le faiba So ilano Masiyasi Kele mana ate na populonga Oye se tasi wai la fai ai Awale fefe fai mai so manatu Ua e fuli tua mai au Tatu uinatu ai e alu Te taunu ungai o mana ona Ule pea oi lau saula tonga Pai yoano nei mafatia Ise ua fai o e madia O la lato fa Italia
Fofogamua, o le se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Vianga sui fefi loi e vavain toi foi o tātou tautua ma polokalame fo le rei Aoauli o le ansolulu le ansolutupu le ansol se fulu lima o le masina rei o topa alua filu lima o ngā totonu ngā le mu ia yaso le rei masina lona se fulu o le tausanga ma lo le soifua tala vantu la mai momala fa fuganga I le rei vaenga o le Aoauli talo sia o le dae wa sa I ano I tamoftanga fo o le rei vaenga o le aso wala vai le tausia o lo soifua malo tanto wala ma lole o sai ma lole lava papale ma lo foi le tawantai o le wa se malian tu le va o wanti ya lus fu mal vanu minuto o te neli se fu mo le lua il rivaingo la holiday o le so lolo mo fa ma lole tulinga ya ti pe o le to ma tanga mai le ta o le la si uli me foi stimuli ma wan tu le wa tanto ma tai le to ona o Fofogamua ma le programme o la Aoauli ma Fofogamua se iulia foi e le tulai fa I le fiafia na nei ma lo le tawa tai ma lo foi le lava papale I tiute ma ngā ruenga whaiva lo filima pe o na whenga iei lo tu pa ia ma lo tu manu la gantai lea fa tana fatu au na pa ia le tua lo tau suina li pavai o le ola so se fanta whaintola lava ma lo le tatalo ma lo foi le ono sai tamama tira ma tua fa pe foi le malo si le do talo si o le dana au dan tu nisio fa na wa onga o le so le foi fa wa wi nai le te fa ya onga I le tele wa onga I le tro wa toa a mi se fa ya onga ye lo ye tono le uni a tokanta fringa wenga po le uni fa ya onga e pe ona lausi le fia o le so na filo singa iva o le so le singa sfulu le so anta yao o le singa se fulu maletasi talo si o lo ye se si o lo to lua ma le fana I le fale ai fa o dai lava lo fa tu tuanga I lo wantali po lo wa fine no fo file mo ma tama le le fale o lo no winga talo si o dai no fo le fale le yasu ai fa o dai le to ina ma le lo matua I le fale ole moli mau au I ole mau moli mau tu anda vai foi ngi ke wa vai foi ngi eki la ulai ki nga ya o tota mama tira ma tua ma fa pe ma chinga lo wa kwa I fa le kusi o le wa ku nga fu a sa wa nga ngi ka de di va pe foi ia tala ta mai chen o me foi de ngo fa lo ngoi foi lo ka mam lo ki nga fa mai sa foi o ko ya sola ia va fai di me fa ko I nga ma lo ma ku e ja sola ja songi no le fai le fai va a wa uma le take me la lunch ya ko la no ko for fai ngal wenga so I find a boat take by the to a CBO for the fail tailor hello la le don le la su amare le su mai silie oh tu tua nei e pia I tatano le fare Say my darling Jokai Tini leo tiele hanoi Lenga lo la wani o papilo Te manatu ala umasan Tele le pama tani tani e topai Te ala pele tatasi Security, Veo ese momo fiti, se o bolo momo e moe base al fate a tabeli. A esi domai se fosse, e io se mobilito si tossi ma no vai vai, veo ne guai a se telefone.
Fofogamua o le penino tia whau le rewai o le Aoauli au whenga i le tiro ma vai ainga ma whainga malo longa fōi. Ia wala vai a se wha siringa malo si le wha uina le o tutu ma whaiwalo whili malo tumpa ia malo tumpalu. Le rei fōi ia Aoauli o le aso lulu le aso le tupu so le whawela lua so le vai aso a tātou le vave iai o le roinga e whaiasi vave o le tātou wafoi. O le alua aso ia o le vai aso ia e si long tātou. O le melalea. Tau na e tope la wa mingoi, tau fuina vave la unga ioi, ina ni te iwa e wha le tonu. O la sango fuola vai e solidi, le na mātala no ama wha soai, ma le fionga ia anai artha anai, o le whanaputonga wa whaingoina o le Pacific Justice. O le ringa whanaputonga, e le to tele ni ona su. Ai o le i le whamboe whiloa i le whiawhiana nei, o le whiloa inga, ina ia whaamanino whaamatala atili atu. Le aunga o le whaamoe wa lai ona tapena. Ia se whina ngalo foi o tangata nu o le Pasifika mai entunu e sfuluma le ono. E sfuluma le ono antunu o le Pasifika. O le watawa whai umai lalo le whaamalu lea. E tapena ai ia se whina ngalo e tu lantu le malo. Ina ia tafa so lantu whina ngalo. Ma whaatanga ina antunu ia o le Pasifika e sfuluma le ono. Ona mawhai o nā siasi mai pe tāwhawha mai a tātou tangata. I le visa fo i le tolu masina, e au noa ma se tau whaantali o se apalai po le application. I le temine, o te loa e to tele mano noa i au tātou ainga, o lo o whaapelea, ona langona le mawhatia. Ona, o le mawhai, ona talia tālo sanga, o alatou tusi tālo sanga mai Samoa. Ia mo se maliu i nei New Zealand. Ia ai mai se tangata o lo whaapele o na ngā se ngasi. E whai asi wha atuai. Ai mai se le swinga o le system le wa wha ngā i le online.
Ia wā tiliai, o na wha le tonu, mō tātou lawa ia tangata Samoa. Ai lenga tēlea, e wha pena fo isi antunu o le Pasifika. Le meu te whantu, au mai tangata mai oi le antu Europa, le antu Asia mai isi antunu. E le maski ka haufi fo ile, e le ai maski ka haufi. A le antunu unei o New Zealand, ma wha pena atuai, whakalai ka unga apalai me kovisa. A o tātou, ua le vana tātou tautua, o tautua a ma o tātou ainga. I to tonu o le rei antunu, a tina e mai le vaitau sanga o le fia. A feiva se lau lima se fulu, ono se fulu, fitu se fulu, vanu se fulu. Le ua o mai la vai le rei tau sanga lua filo lima. O le fatua mai antu i le whainga balo ta fui le leo o pitonu o New Zealand. Ioi. O la sau wha fonga ia i lantou ia wa pale mai ia i to finga. O councillors, ia posu ia whai pulei tonu o pitonu o New Zealand. O le matua to te lea o tangata Pasifika, o lewa au sia lea tūlanga. Ala me whai umi i wha peta tau ele malo New Zealand. Na pau ala mafuanga e peo la sao no i ele fionga ia anai, i lea sunga fua. Le pe i e la wa lunga foilene. I le whai mai i o le malo New Zealand e le tatala ina i ele talo sanga po le visa na tolu sfulu tolu masina mo tangata le Pasifika, ai misi tātou sama. O ngā koke o mailo i New Zealand ko overstaya. Pe o vainto waso i nei New Zealand. A tonu e moi i se vaenga o tangata o lo malanga mai tono New Zealand. Ai, manino le fola sanga le fionga ia anai. O lo whapea mai ei. Fine. E tan lia le talo sanga le antangata nuu o le Pasifika po atunu i e sifulma leo no ele malo New Zealand. Lea e wha moe au idantu lea e le masina o November i le Parliament o New Zealand. E te tau ona matua wha mai o i o le le tula fono. O se tanganta i sau i nei ai ova o naso. E te tau ona matua i wha asala. I se wha asalanga fo i lele. E a waini toio o mai New Zealand. O le mena le tupu. O le mena le tupu. Sau le tanganta mai sa moe sau i se wha la velavi. Ia po le ale wha moe moe. Umanola i ale whai atu mal tātu a inga le nei. Se ngofo ka ko ngofo. O nisi lao ainga, e o to e wha ngai oi le talo sanga, e wha upopo ai aso, e wha tanga ina wha le tūla fono, o na no foi le nā tanga te tono New Zealand. Peitai, e iei foi nisi o tātou ainga, e peia o le lako a kungurengi, ma ua le apalai iei i a tūla fono New Zealand. O na whamaile se kako ngofu au ke pole, le a se me ke pole i fua. Ia na umale whamaile te nofu. Ai le ola e whaatino, ia le tūlanga lea o le talo sanga ina wha le tūla fono, o le toi whaapopo ina o aso nei o tātou tangata mai Samoa. Ia, o lala e wala kangakarenga sa mai Samoa le lau whaumalo. Malirino, o lale ua ova i nei New Zealand. Na mali e o le tūla fono le teimil nei, te lei lopeo e bantua, e masanina o talanoa antu i whaapea. Whai o lea so, e umai le visa lena e malanga mai e. O lea so fo i lea na tu uina antu ai tu tonu le talo sanga mo lo visa e wha upopo aso. I lano le tu la fono. E le i ova o aso. Aisea, langa fo i la waa ma tu sa le ua whaila o ngā ruenga. E te fiso soan yei oi i ante oi. Ma avantu lau fesili tonu e ala leo talo sanga. Wha mole ala ofisa o whemalanga inga. Toi wha poponisi o aso stolsful o no le pala. Ia o le mena le tupu. O le mefo ila na le wha antu tuaye. O na maua se tali fia. Mo i tantu mai se antunu o le Pasifika. O na o le taulo tona le whai mele whainga malo New Zealand. O le whai mai. Ia, i hoi. Ngā, o le kūranga ngai e kako. Ma losi ke le lova steia o koinga New Zealand. Ia. E tātou antu na iekta i le whaamitalanga lau te wai e tue lunga i. Whamai, Call for Pacific Justice. O le fiafia nanei, o le soa so sfulma lima nei o ke topa i le tulai ono i le fiafi. I ina i le te puke o Tara Community Center. Nā walau si le fia le tātou o tano, i le no whangolo i le tātou hall lea. O lea o le a whai se whilo inga, ma o le a whapea lea o le sāndo ai le fionga ia anai atha anai. I le mafua anga wale ona tu fantasia. Ia le nei foi wha moe. E fia maua i tātou. I le wha whaingo fi.
o le talo sanga e fia malanga mai nei New Zealand ia na wa isi le fia o e loa o fa se lo mon ku por kan sanga o le visa i Samoa io ai a le talia e le koe mo wala useling wa e le makau ki au ki le lo pola me fi fugame io ai o le tangata e sau i nei New Zealand sau soli to la fono male mautinoa e ka unga sfuru ka sanga e le koe whakanga in koe sau New Zealand io a wa fo yo le mo wala vo e avantu e sau ai i le whaatangana wha le to la fono ai sau fo i New Zealand sau i pule ngai e pe a New Zealand ala koai e ala da o le fia na dik whilo inga ma le Pacific Justice e pe ona o le a sau noa i le sau noa au tu i le fionga ia anai atha anai ia wala wala wha lau loina o le wha moina e pe ona au tau mawhai e au talaina i le reivaeng o le Aoauli o le dafo i le tanto whatalanga ma le fionga ia anai i lunga o le tanto YouTube ia ma le Facebook o le Radio Samoa e wha mana malama antiliai ne mafu anga wala iona e stofa ia whaia le nei wha antasinga whaia le nei tu wha antasinga ia ma tanto talo sangaina ia wala mena le tu o fiangi mali wale mwhaina pa au mai nei si o tanto ainga mai Samoa ona e fiu e wha a kani le kei me maua anto i se tani o le visa mai le ofisa o whemalanga i ngā New Zealand o le ala se isi a wala mwhai ona wha longo mai ele malo New Zealand ia o le saini o le ka competition saini o le tanto tu walano ma le tanto talo sanga ona ave aila i le masi na fo ai a feo le teinei au kilani te avanoa i le fiafiana ni tau le ono te puke community hall i dai o Tara e mwhaione e marino antilie ia wai le ia le mana malama i le fisili ia e le fisili e le fa e le italiana o le mepi to sili ona taua o le tanto mana malama i le mafu anga wala i ona sile o le fionga ia nai malang komiti ina ia tu fa sil dei fa moi ia ma ua liven tona fa tanga o tanto tangata ai pangale ia e avea ila toto etiti ma mea e fa le kongu makua ia ma le to tele o tanto tale ono te puke community hall o Tara fontanga nai le fiafiana nei Fofoga mai tina matama ita itutoa ma malolosi o le Pasifika wala tau lavea ina lalangi faftai moa o tau ngaluenga lelei uma wa faya mo ainga matangata lautele ai petai tu salava petutoa ma malolosi tina matama ita e la tau te moomia lava una faya la tau siaki fafoma a fai ua fast full lima Leonos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Fa atonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le faya o le siaki mawha ata o susu i le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiao. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whanau witi, o tuipui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu e whaatawai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Moi tu amo.
lu I tau mō le aso. Aua e te ola wha masino atu. Do not judge. Mā teio, lona mata upu e fitu, a o lona foi upu mua mua. Aua tau te wha masino atu. Ina nei wha masino ina o tau. Aua te wha masino atu. Do not judge. O se whaenga rea o le launga Iesu I runga o le maunga. E wha au tū lava le launga Iesu I le mālo o le atua. Ma mo moli mai le tele o ana a o onga. I le itu a inga o langa mo o mia. E tatau o na ola ai le tangata wha atua tua. Ua I totonu o le mālo o le atua. O le isi la lea o ana a o onga. Fai mai Iesu, aua te whaamasino atu. Ne I whaamasino ina oe. O le ala fua wha Iesu. O le mea e te fua ina atu. E toe fua ina mai I a te oe. O lona winga. A e mana o e fesoa soani mai nisi tangata I a te oe. Ia mua mua o na e ola fesoa soani. A e mana o e whaamangalo ina oe e nisi tangata. Ia mua mua o na e ola whaamangalo atu. A e mana o e alofa maisa tangata I a te oe. Ia mua mua o na e alofa atu. E mana o Iesu. Ia e fua ina atu I le isi tangata. E pei foi o na e mana o. E fua ina mai e le isi tangata I a te oe. Samoa wa sawa ilo tātou watunu. I nei aso le ola whaamasino. Wa sawa le ola tusi lima. Wa sawa le au tilo atu I le anga o isi tangata. Wa sawa le vaai masei o isi tangata. Wa sawa le lalau atu o mea e le anga ua fai e nisi tangata. Aua e te whaamasino atu. Ne I whaamasino ina oe. O lea o onga lea Iesu. O lona winga. Tu ia lo tātou wola tusi lima. I se ma le anga o nisi tangata. E mana o Iesu. Aua e te whaamasino atu. Ne I whaamasino ina mai oe. Ia e whai atu le mea le lei. E te mana o e toe whai mai I a te oe. O lona winga. A e ola whaamangalo I le nei aso. E whaamangalo ina foi oe e le isi tangata. A e ola loto alofa. E alofa ngia mai foi oe I le nei aso. Samoa e. Ai a pe a se I tuuia. Lo tātou wola fe whaamasino ai. Tātou tataro. Lea tua mamanae. A oa o maia Samoa. So ia mātou te au tilo se maleanga o nisi tangata. A ia mua ona o mātou wa aifu. Io mātou lava leanga. Tātou malawa fio I le nei aso e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Iesu ua mātou tatalo atua I nei. Amene. Oh
Ringo le tua mai le telefon e whakasā mai le whionga vai ala I Samoa tūlunga tui le polokalaminau le lui tau. Mō le aso I tātou whaia me uma I tusai ma le whiringalo o lo tātou tapa au I le lang. E leo na whamia whailo na whiringalo ai whaia au tātou. Ia, o le wā toi whia. Toi tolu miru teo na tālo le tula e tasi te pera mai whoi I le vaenga o telefon. Wala wale nongo pu yeli o lau tupa ia malau tu manu I tātou telefon e la ngana peri tāni e li tu lai tasi I le Aoauli le ia tālu sia o le dawa toi tau no o malawa tātou o tātou whalawhai ngā wenga ia pisinisi ma company o lo whapele o na ngā lulu e lau tupa ia malau tu manu le rifo I Aoauli o le aso lulu ia le aso le tupu ia ua whaafianga e anu le ATM Ua fiangiri siki ngā ua mai mau ia oi. A ua rfosi ia. A ua rfosi ia na masing. Down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. So we are oil up pele. Solo te whaamaoni I nei maolo taso o se I o I leoti Ai fefesi o loto nei o mao oli oli Te iane ua le taulau Fola vale falo oli Oh down the Vaisingano Down the river flows Down the Vaisingano Oh where my darling goes Oh down the Vaisingano Down the river flows Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. E tinga lava, se ala ngaoa, o se lave mai, o se lotoa. Ai ua le mawhai, ele manuel sopa, e tau o so lava, ile mea poksa. Oh down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. In this update, concerns elderly people are being impacted by understaffing and lack of funding in the aged care sector. A new report by the Nurses Organisation has found almost 9 in 10 staff strongly agree staffing levels affect their ability to provide high-quality care. Residents went without showers, got meals late or cold, and got no help with toileting for more than a quarter of shifts. The union says residents are getting infections because nurses are too busy to change dressings. An Auckland teen who shot 4 young men, killing 1, has pleaded guilty weeks out from his murder trial. Now 20-year-old Caden Stanaway
killed 18-year-old Maxwell Di Ripia outside his Greyland home in September last year and injured 3 others. Lachlan Rennie has more. Court documents revealed in the High Court at Auckland today state the defendant's family had been terrorised in the months leading to the shootings. The agreed summary of facts deems the quadruple shooting was in self-defence, although so excessive as to be illegal. Stanaway faces 1 count of murder and 3 counts of wounding with intent. The Education Minister acknowledges there's room to improve maths achievement in primary schools. An Education Review Office reports revealed teachers say students are more engaged in English and maths, and 3/4 of parents report progress this year. It found more support is needed for complex maths. Erica Stanford says more resource has been put into the subject. We weren't as far advanced. We didn't have the same level of professional learning and development. We did have a much bigger problem when we look at the Royal Society math report. It said that teacher confidence in maths was really lacking. The Police Association president's reflecting on 9 years in the job and addressing body cameras. The association estimates rollout could cost as much as $300 million. Chris Cahill says cameras are inevitable. That's news. In sport, former Silver Fern selector Gail Parata is calling on Netball New Zealand to reinstate Dame Nolene Taudua and Debbie Fuller as coach and assistant. Parata's resigned in a show of support for the pair, who have been stood down due to unresolved issues within the high-performance environment. She says their absence leaves planning for 2 pinnacle events in limbo. We've been preparing for the last 4 years for the Commonwealth Games and the Netball World Cup. This is now delaying our process forward for that. The new coaches don't know the athletes right now. Coach Darren Baisley is pleased with the All Whites' improvement in their European football friendlies, following up a 1-0 loss to Poland with a 1-1 draw against Norway. And Irish captain Caelan Doris remains doubtful to face the All Blacks in Chicago. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo.
It's quite special for us to be here, especially turning up and seeing all the blue jerseys. To be back here playing in front of all the Auckland people, all the Samoans around. This is something that holds a very special place in our hearts. So we want to be able to go out there and make them all proud. So can't wait to see you all there on Sunday. Remember, there are still limited tickets available. Make sure you grab them at Ticketek. Lumi, if I can just have a quick word with you, please. Roger. Alola Vosu. Roger. I'm assuming you guys know who this guy is. Alright. Firstly, what's the feeling like in the camp? We've got a couple of boys wearing this tall Samoa jersey for the first time. How are we feeling about Sunday? Yeah, firstly, I want to thank Auckland, thank you for turning up here. It's awesome seeing all the love and support, my little Samoa. It's been cool seeing all the boys back here, seeing Benny, seeing Hassan, and all the young boys come through. So I'm excited to see them on Sunday. Now, we can't have Tō Samoa here and not get political, so I'm going to ask a political question. Pisupo. Is it best to have pisupo with saimingi, with noodles, or spaghetti? Saimingi or spaghetti? You're gonna cause a lot of heartbreak with your answer. Jazz, Sivanga, can you answer this, Jazz? Jazz. Spaghetti! Talofa Auckland. Firstly, how amazing was that grand final to be part of the Tō Samoa team? Yeah, it's been a pretty special week, but just real happy to be in camp with the boys now. So yeah. I had no idea your voice was that deep. Neither. Who would you say the team has the huskiest voice? Payne-Haas. Payne-Haas. Payne-Haas, come forward, please. I know a lot of people have been waiting to see you in the blue jersey. So on behalf of all these fans, Whawhataitele lava, thank you. Obviously, thank you for your support. I'm very honoured to play. I can't wait to play this Sunday, and I'm doing for you guys, so thank you. Firstly, how amazing was that game?
Ona i musika i le rivanga le Aoauli, toi moli e toi oi le tau whale whai ngā ruenga, ia po le tau company foe, ia po le tau whale. O le me fwoi le o le whenua luai. Ia ngā kia ia le wā whek wai fua le whale o le kua oi, ia whek wai fua le whale o skoi, inga masilo makua. Ai lipi au ngoa ma se whalawa, o si ngā pangi, ia o ngi ngai pai fwoi. Ia o singa pangi keke fwoi se e li lia kuma o ele whale o le koi, inga pale ro makua. E ngā pau ala o mea kai whenga lo wa vei. Ia ngā lea whekua, o a mai o lua. Ia whape fwoi leo ka la silo makua, kalo whai siau kama. Siau, ia e, siau o le, i ngā haru fwoi leo le ro makua langa mai lunga pi supu. Ai lai leo manga o le koi inga kakala la pi supu. Pe a markolu masinga o wha polo a la pi supu. E ui na ti munga le sona nafi. Ai feo lono lava le whai o le mano le turu. Le sa whape leo na ngā i atu. E whilo ai, e mala tāntu au le tō Samoa i le sona nafi. Wha mano atu ai atu to uma. E au le na ui lava sa malingi ti munga i nisi. Taimi lo wā mai winga o le tau. E ai o langoda na langoda ina o tau. Langoda uma na o tātou. Eo e iai ia le alo Samoa. Le futua anta alo mo le timbo. Bua le i le tō Samoa. Le sunga ya pain has fa pele ona talo ile au le kangaroos i tausanga o mavai stasi foi leo poutu o le au le New South Wales Blues ia va befoi ia au champigno le tausanga le Brisbane Broncos o le au foi le mailo de taimi tuk mailo de tau au enga lu fa tasi manisi o ala mo tama fa na wala tantu tro tawina le tau o mafofonga ile sa asomdei ile tawinga le ala to Samoa ma le tātou au malo si lea ale Kiwis i lea sa. I le malai nao le Go Media Stadium, ia po le Mount Smart Stadium, pe ona lau si le fia i tausanga ua mawai. O lunga o le upenga te whailangi o le tiki-tik nei mawai a tātou pepa ma tamata. Le ngantei leo o lala umalava o le au ndanga le Pacific Easy Money Transfer i o Tara o Tahuhu whapefoi i a mangele o le nei whaatawa i a tātou pepa ma tamata. A whai ele mawhaiona e awai atuai le tālonga i le sa. O le a mawhaiona e mai moa. Ia pe te whaafonga fo iei lunga o le tātou YouTube channel. A le Radio Samoa le awina atuai. Ia tātou whaasalalanga. E te lewa aila i antau tamata alo. O le a e whaafonga iei. I le autalaina o le tūlanga pe o le iei tālonga. I le aso sa. A saundei. Ua mai a umana o tātou saundei ngā lotu. Se i vanga nai fo i saundi ngā loto muli o le fiafi o le a whaia ai o le teimi nao tātou talonga e pe ona tāpena tiai a fo le tonu talonga le fitu Samoa ai le taina le ono ua amata 5 minute te ai leono i le fiafi o le sa le whaia le talonga le tō Samoa ma le Kiwis lo na winga a whaia le isau Sky TV au te pole ia na ona whaaola na vo lau YouTube e le Radio Samoa sa sauni ona e whaafonga ile ia i tau whinga fo ia le tāntu wala leo e longo pui ali i lau taupa i amalo tau man e wa tala whantuai i alo matama whana ule enturu le ua Filifini le toa Samoa e ta aloai e wape fo i le Kiwis i le nei fo i tau sa silly, silly love.
tene Samoa ya mala mala maleta ino le sua le palua pa male sulla tonga ya mana tua utukula ngatala boine ya so kasemana ufa ali ali malu eti le fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te fi filo malu ole tu feel it in Samoa ya mala mala maleta no le sua le palua pa male sulla tonga ya mana tua o tu pula ngatala boine ya so kasemana ufa ali ali malu eti le fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te fi filo malu now ya e mawale poto sili 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 awane ya ona olo lua ia sili sili loto Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolu le afiafi, i le asu wharaile. Telefoni o iwa, fata si ono, lima tasi o ono. O le aiai si whaapitoa mata utia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O ro whaua pēr le tātu whapitoa nao le lima tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. O lo awanofo le tātu direct transfer, te posi mai e lau tupe le tātu account, ma whamari eina fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la whaina o lau tupe, ai inga whapitoa. Mo le tungi no pidio le vai, mo li, tau ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, mo le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma i le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua whasoponia so se vaenga ni usila yo tātu lala, o lo awanofo yo tātu ofise tolu yo Tara o Tāhuhu Mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer, me whasawa i lo taimi, ai sidi ona whasawa i nau tupe ua taunga tāle benisini. Mo nisi o whamtalanga mala au le o waru se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe whamomoli Samoa. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Nusila atoa ma le talonga le fitu Samoa ma le Kiwi Ferns i le aso se fulu ma le ima o kitopa le malai o le Go Media Stadium. Patau pepa un fale i la o Pacific Easy mo Tāhuhu o Tara Mamangele. Petanga iane i le Tikatek. Go to Samoa, go fitu Samoa. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falta tino o malol so fo manuia ia ile amatanga fo yo fe au manga luenga le yaso o te fa felo ia te o mo fai ona so tai mai tato por kalame ole a reto leola ole Jeremias fu fitu fa upelima e fa pea o lo fa pea ona feta lai mai o Yova e ma laia le tangata e fa lango lango pe fa tu i tangata ma ua fai tangata mona lima a ua liliu eselo na loto ile le o le upumo i tātou laso le nei whapea whaalangolango i le tua ai le o tangata. O le whesini mo o le laso le nei, hoi na e te whaalangolango i ai. A tonu e whaalangolango i o mātua. Me ai e telen tātou whaalangolango i ai. Whaalangolango i lo ainga. Ia pe ke whaalangolango fo i lo tō lua. Ia nisi e whaalangolango i le pule o lana ngā luenga.
ia anisi fo ke le tangata ngai kai mi ua whaalango-lango I tai o malo whainga malo ia ua vai e whaalango-lango fo I le malo ke vai ku fo I te mi ua kusa meme fo I le malo ongo tangata riki o whai mai kala tuspa ia le se kiua le mea ngā po pe le malo loina lo whaalango-lango I tangata a wafo I la whai mai kala tuspa ia malaia le tangata whaatua I tangata ma ua whai tangata mona lima lona winga ua whai tangata maona malo si anga whaalango-lango manga mai la kuspai whai mai le tua malaia le tangata whaia le mea ngā a wafo o le una winga o le tala le tua ona o le tangata le o sea kua le tangata o ngisi kai mi ala whaalango-lango le kangaka pe ia le ki whaalango-lango I le tua ua siri lau whaalango-lango le tangata na ilo le tua ai whamanatu mai le tua o le kangaka o le tangata ola ai longa limit ia whakika inga o le tangata nai te whaalango-lango iai ai taimi mai ai vai ai taimi vai ai mai ai foi le taimi oki ai ai foi nisi taimi a whai o se si foi le po se pule po se tai inga ki whaalango-lango iai ai a taimi whaale tonu ai foi le sao uma foi anga whai unga whaia isi taimi ai le kaimi sasi ai ai foi taimi ia ki whaarongo aku kangaka ngai sa whaalango-lango I ua karekasi inga wa maka o ngapalalu ia ua le ai se whaamoe ia whaatete inga la tala mana ia whamakala le sia uona mana ia o ngkamai whakaoko ai matala noa whamatala mai kamai ia whamanatu mai kala foi le koliata ma ke lo koliata le ngakau makawika le nga o koliata ai le mea te le ngamisi ka ku whaitau ai le ngatama foi le o le tangata ave pupungi kali pupungi le tusina mo Samuel fulfitu fai upe fultasi fai mai tala le kuspaia ua sau fo I le Filistia koliata lea ua whaalatalata mai I ata vita ai ua mua mai luma le tangata sana ave lana tali pupuni longa winga ngala nga fia ula vale ke le koriaka le nga olonga malos ai loe koriaka ai langa mele le tangata le whaalango-lango iai o lang kamale mua le karikake lea ia o kamalanga na makua train whapikoa Filistia pui koriaka a sau furu au punga ku whapea a sau le pelu mua a whawhika ia kamanga whaisinga professional le o le ngaluenga le li ira lela ua mua mai luma o whapea le kioa fia koa ia koriaka mai sau se si makau whawhele mua me lang kamale whapea koriaka ia le aia se whangao mua luma la mele ke rola le ata I o le ata o le tangata whaalango-lango le tangata koriaka nga whaalango-lango le tangata langa kalipupumi au ta vita nga whaalango-lango I le tua le ala le mengkupu o yo la ua le ngaku ia ki nga lafi kua langa vaile me mo whaalango-lango le tangata a kongu nga lafi kua langa kalipupungi rea nga fiu wa le whape ki ufanga ku se puru a upa ai ele iai se ka ua le ngata li pupungi ma le na tangata I le kaimi nga o mai ai le maatata vita le ke whaalongo I kala masangi so mai fiu koriaka alo solo ai sau wale ma asau ai whamatala le si whaiwhi au mai sau wa mangko I ke wa sau mai sau wa alo solo koriaka ai sau wa pa ko I e whai mai wala au kulong ko ros ele o I e ko whai mai lo kala le whaiwhi au ma ia pa I veke mai ya tau I misala o I ale winga tala po ai whaalango-lango se tangate pui oe ma se kiu ai lo langa ele ulele ole me sili o nga mausali ke whaalango-lango iai whaalango-lango I le tua so le upula na mo oe I le asole nei oai o whaalango-lango iai a whai o whaalango-lango I tangata whai mai kala kuspa ia ke malaia le winga o malaia a wafo o tangata ai longa lemet o tangata ele o le tua ai a whai iova le tua Israelu mau whaalango-langonga whapena fo I tatua tunu a avea le tua Israelu ma whaalango-langonga Samoa manuia pea le tunu ule nei ai le o whaalango-lango tatou taima tangata whaia upu whaia malo awa o tangata ia o tangata fo ipo tatou iai taimi vai ai whesasi iai o ngā whainga le tatou ale upu mo oe whaalango-lango I le tua
soifua le tua whaafitai mātou te whaalango ia te oe e oe lo mātou malua papa e mauai lo mātou malosi ma le whaamoemoe whaamanuia ia Samoa o no lo suafa Yesu. Amen. te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na pata unu, a ufola folanga, o te mawhaia, amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. Whaalango lango mai, o te mawhaia, te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na whata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. E pei ole la au, toto i tafa o vai. Ele iloa e ia, le la malape aho o mai. Faalango lango mai, faalango lango mai, faalango lango mai. O te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na whata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. E pei ole la au, toto i tafa o vai. Ele iloa e ia, le la malape ao o mai. Faalango lango mai,
fatafa o vai ele iloa eia le la malape ao mai Fofogamua da le fipesa le pisa po mai Samoa fa lango mai e o te fa lango I sis fa lango I le ia mai tu la e te lo fa tino nga wen ele na fa mai o te fa lango antu ia ona enjoy mo ila ia le tala mai lunga ia masaloa ona e te tu ma we pe le men just Joy is full tolo midu ton tala le tu la lua tala lua o da tu tala I vai fanua mai fa salonga fa pis disini au da tu disio tanto fa linga ma fa silsilanga awale silfia lo tanto tuno Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu Pala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tano mai nisi o tātou whaalinga ma whaasilsilanga le official radio Samoa le rei Aoauli. Ia ua fwoi le longpu ili o lau tōpa ia malau tō malu mai nua whianga. Whaapea fwoi ia e kāle siama māwhtanga I se tonu o au ki lani nei. Ia ua la wala official fia o nisi o wha moe. E ono whaatonu ina le le whai unga o le neiva yaso le rei masina. E whaapea fwoi le masina fwopea tātou waulia. E le alofa malanga le anga le rei o le tāmpa au sili. E lunga. Ai ole tātou whaalinga mo mua leo taunu mai ala whaasilsilanga mo I lantou umai tupunga mai a talataina nofo maui mai tua tuinga mala talataina I matawhanga I urutongi a Yali Pata. O loa lala I Samoa, Amerika Samoa, ma so se tafa o le kalope. O le awhai ole tātou taladoanga lona lua I le tuantusi leo le Church Unlimited Cafe I le tolu pa 5 Road West Auckland. E whaiele I le astrona I a solus mleiva o November lua a whenua I le se fulu lua I le Aoauli. Ma tau te wala awan tui lewa ma le whaaloalo I le paia ma le mamalu yo tau a yo o tau tulanga whaalupe. A whiwhio mai mo tala au mai o lau le awai mai. O le a le whaatari ai I a fuafuanga alo tātou a inga poto e pei ona whaatatatia. Mo nisi whaamtalanga whaamsauta iane I le tātou Meralei New Zealand o le olua fitu whaanlua o tasi 5 ono. Olua fitu whaanlua o tasi 5 ono po Australia I le o wha tolulua valuiva iwa lua iwa fitu. O wha tolulua valuiva iwa lua iwa fitu. Whaamtailo senia en talataina valusia en talataina le ala I Salanoa William Palmer to inga malawa lo tu talataina mai fo po ono sa I Palmer. O le a whaia se whaalinga o la e le Pasifika ma te tau pea po o le malu I le te puke o Tara Community Centre. I le astona I aso se 5 November I le tulai se 4 tasi I le tai au. E ma whai ona whaiso la e sa moe wha lau pea
po o lau malu. Morisi whaamtalanga whaoso te iane i le whalitua i a Sabrina Fale. I le olua tasi iwa ono tolu o tasi. Olua tasi iwa ono tolu o tasi feilo iai i le aso i le alofa. Maleang le leo le tua. Aure ngalo se lo minga o le tusi o le songa fa tasi e male lo minga o le vau filifili e mawai fa penga o Samoa i sifo tutuila mamanua o nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o la matafa yoe la matai le whainga o wha lave e peio wha i poiponga ma liu le o si o singa o ainga ve sila whainga o Paulo o si i wha alo alo wharangingo i kalesia ma le tele o le ngangana o wha alo longa e na le fitu se fulu tana le tau na lo official radio Samoa i le tolu pan tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tuwai sau lo minga. Morisi whaamtalanga wala wane le tātou ofisa i teimi whainga aluenga i le lua ono lua tasi lima i watolu, lua ono lua tasi lima i watolu. Ea ale o lea i hanga iane lunga o le tātou upenga ta wha ilangi o le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whaima yeso o ka whaawhitai. Mo mafutanga au kilikiti uma e fia mauni malai mo ta longa ma koleringa i le sama o le nei tausanga. O le awhia le tātou funtanga i le rofanga masani i Nati Ontara i le astofi nei a sa sfun leono topa lua whelua lima i le afo leono i le fiafi. Loro ingo le aso le a tai au mo le whaatumuina o pepa le stala mo malai. Mole mana tua mai le stala masani. Morisi wha sili wha so te iane i a Nancy i le o lua tasi o lua tolu o iwa tasi wha iwa. O lua tasi o lua tolu o iwa tasi wha iwa. Po petelo i le o lua fitu tolu valu tolu ono wha lua. O lua fitu tolu valu tolu ono wha lua. Wha taiolo senia e le fianga le tete fono i a sola sa uta fianga o le Auckland Pacific Kirikiti Association. O le sia tātou whaalinga mai le mafutanga alo matama whanau. O le fianga o whanga whau. O atoe wala wantu i lau taupa i ema lau tau malu. Tai nane so paolo ma so ngawha mātou te maluai. O le atoe whaatonu ina le tātou mafutanga i le asto nai aso se fulu paravalu o ki topa i le se fulu lua i le Aoauli e whaiele le tuantusi o le valu Awa Street o Tahuhu. O i fwoi se tama whanau o le reinu o e maua mai le rei wha silsilanga a whiwhio mai ma maliliu mai. Tātou mafuta i le wha a moe. O le wala tule i lau tau pai e malau tau malu tātou wheilo iai i le aso i le lofo le tua. E morisi whaamtalanga whaafso te iane le olua tasi o valuono lua tolu tolu lima lua. Olua tasi o valuono lua tolu tolu lima lua. Wau taiolo se nia lau lau a thono ala maafutanga alo matama whanau ala fio anga o whangawhau i au kilani nei. Alisia tātou whaalinga lewa tolu mai le rivaenga o laso o le Pacifica Cup Festival o le talonga o le soka. Mo tama matene Samoa i au kilani nei ta ano i le talonga o le soka. O lo mātou wala awantu i tama matene e iai o lātou tūpu anga Samoa. E le wala o le sfulu luanga i le sfulu lima tausanga le mātutua. E fia awai le tāmsanga soka, Pacifica Cup. E whaia le stona i aso mua o November lua awhelua lima. A whaia ielo nau male mitimitanga e whai masui o loa tunu. Wala mai le numera o le olua tasi lima valualu tolu iwa wha. Olua tasi lima valualu tolu iwa wha. Ya, mo nisi wha, talanga wha, taiolo senia e whetu o le Pacifica Cup Festival o le talonga o le soka i au kilani nei. O le isi tātou wha silanga whanotanga ala mautanga a kopai au kilani New Zealand. Wha mole wala awantu male wha alo i tama matene tuai umasa o tawina i le kolisio a vele o lo alana papapa au i au kilani. O la whia le tātou whontanga i le whai unga o le veiaso i la stona i as fulu malavalu o topa i le tulai tolu i le Aoauli e whia le i le nofanga o le Youth Line i Manukau
I le toa tusi o le tasi whalima St. George Street I Papa Toi. Alofa le tapa au I le langi moli o tielo tau sui fuamala bātu ola. Whaptai o se nia le presidente ma le ofisa o le a kopa I au ki lani ni usila nei. Silsilanga mo le ainga sa vainaya. Mosuri uma o le mafutanga ale ainga sa vainaya ainga whanufani pe se whea mana ia le lua I sa tuia tui sa vai. Mosuri uma o lo au maui so se tafa o hao tero nei. O le awhia le tātou mafutanga I le astona I nei a so sfulmarvalo oktopa lua whelulima I le afol sfultasi ma ai le tai au. E whaia lea I le nofanga o le Mount Albert Senior Citizens Hall I le tolu A Wairere Avenue I Mount Albert. Whamumoi le lofo le tua la tātou whelo iai I le dāso a tō whaina. Whautangi lo senia le te whono ma le laulaua whono a le ainga sa vaina ia ainga whelfani pese whema nei le lua I aukilani nei. Leisia tātou silsilanga mo alo mo tama whanau a le whianga o a vau. E wala wantu mo le whaanoano I lau tō mamalu e whia maua se tātou whilo inga I le astona I nei a sa sfulu ma le walu o katopa I le afol se fulu I le tai au I le hall I manukau e a wale tātou ngā luenga wa amanta nei e ala I le malu malu tāpuai I lo tātou nuu I a vau e iei le tātou o le an tātou whilo iai I le aso tuupoina. O le tuantusi I Manukau, o le 5 Trevor Hoskin Drive I Wiri, ma le telefoni o le oiva, lua ono lua, tasi ono tasi, oiva, lua ono lua, tasi ono tasi, ma le whaano ono tele o lo sinia, e Reverend Ngātai Masau, Reverend Samuel Ulene, fa before ye Reverend Falefa Mai. O le isi tātou whaalinga o le tātou silsilanga mo le muli fo I le deivaenga o le Aoauli o le whaasalalonga o le whilo inga a suli o le suafa maungatai I vaie e sa fanta. Mapuana ia iau maunta tāpua I malawa whita lai Samoa o le au mamala I le amanta mai le whalipongi sa o le tui manua se ia pa ia muli whanua o le ala taua leana I te ai malo mapufo I whiaonga ma tanu ngā mutia le sula o whinga luenga pa ia le tua I le nofo whantaloa o le tala le lei I so se whaanta amilo o Samoa antoa. Ma tau te whaantulua tuai tulauna lava I le pa ia o au whaasausanga Samoa. Ai o le a fau nei le tofu o alo o le lae pe o le whatalenga I le mauta na tulu I tau ma whaapito au ngafa so mantou leo e whaasilasila tuai I solimoni uma o le suafa o maungatai vaie e sa fantai whapea. O le awhaia le tātou whilo inga I le tulai iwa I le taiau o le astona I nei a so sfulma le valu o ke topa lua a whelua lima I le mauta o lo tātou ainga I laupola tasi I vaie e sa fanta se I fili mafua ma fili tanga ngala tātou tofa ma le whaautanga ma fili nisi o te tawai e no nofo I le suafa maungatai e tausia lo tātou ainga. Fa mai se tasi o pumoni e Samoa, sama o se mango, tau tai se anga waa. E wha malulua te fōi o le ale a velo awai a lole awai mai. Mala e tolo fiai se whai unga, o le a tasi iai le whaatafitinga, o a le anga I le whainga filfilinga lo tātou ainga I le aso. Fa me moe o le a tātou au li antu malamanuia, le aso ua taupoina, ma ia tātou maua se whilo inga manuia, ma le fia e ala le whaatasi mai, o lo tātou tampa au I le langi. Fa tai o lo seinia e sulimoni o lo o nofo I le ainga e tau I le suafa maungatai I le whianga lea o vaie e sa fanta. O nisi down tātou whaalinga lau tanu mai le nei vaenga o le Aoauli a wala wale longa puieli I o lau taupa ia ma lo o tau mamalu fo inisi o mata upu e whaantaunuina I le nganta I tono au kilani pe fo I lau tātou whaasirumanga I Samoa.
whātala whātu I lau whāwhunga le nei tū la o le aso o tātou telefone nei mai lo Radio Samoa. O le vai aso le nei na amata whaasolo ai se tasi o ngā luenga whaatino, o sa ili ngā leo I wai te mata, e whaonga ai se pepa whaatanga, I tū o mga whai, heads, masi ma kumeu. I whaatinonga ai o lea sa ili linga lo lato mau ai le tele o vaenga e whaonga mo le ngā o si ai o le vaisa, o le methamphetamine, e peo me whainga luenga o vaenga ese mo mia mo le ngā o si o le whala au whasaina po ingredients. Ele ngata I lea na mauai fo I ni au penga matautia o ni whana I no fuanga o manei. Whamauina I 2 kilo kalama le mamafo o whala au whasaino le ephedrine na maua I mga whai heads. E na whaamaunia le mauai o le tele o mea whainga luenga, whapeaia o penga o lo iai mautu tau po o pulu whana I kumeu. E au fiai fo I whana I tu aingo le clock pistol ma le double barrel shotgun. Ua whaamaunia mai nei le po e whaapangota ma mōli ai o ni tangata sto o wha. Mai whaalia le anganga whaaftai o le li saatini leo su e whaapitoa, ia Detective Sergeant Missy Lei whaaufo, le ngā luenga whita ma le mai a sui o le au nanga le mtanga luenga. Le tū whaatasia ma whaatautai ai o le nei ngā luenga tele. E peo na ia whailo foi, o mawhai o na tawhiai ngai o inga sorutu la fono nei tangata na fuafua e whai, se manue a whiai le mamalu lau tele. Ua whamaunia mai foi se tasi o ngā luenga tele I tūlanga o whale ma no whanga na tawhia I lalo se tūlafono tau whaofi tupe mawai son ngā tūlafono. Pui toe whaafoi sia, lua awhi maleiva, por vaenga ua tā ua le ngangana Peritania o le Criminal Proceeds Recovery Act 2009. E peo na manino ai leo atu le tosuru ono miliona tā lani usila, le tau au whai o whanua mawhale por properties e wha, na tau fia wha maalosi, talu ai ngai o inga sotu la fono na masalo mia, wa fia mawhaonga ai nei whanua mawhale. Tā ua o lea mta upua a fia ilalo ngā luenga o whaingo ino le Operation Lavender, a fua mai le isu enga le maliwai o se tangata I suafa ya Aiden Sangala I le tau sangalua o lua tolu. Na maliu whaafua se I Aiden ina ua ia tau mawhaina se awa maalosi o se pia, malona leiloa o se whangu o lo o tumu I ai le whala au whaasaino le methamphetamine. I lona manatu o se whangu na au mai kanata, peita wana o se o loa o lo na nā mai ai pauta whaasaina. Ma o lea mata upu sa mai tau ina ai le toa fia e leo pauta whaasaina o le aisa po le methamphetamine, ma o se oso wha inga mga luenga I longa, talu ai le te lea o le mamafo le pauta na maua, e fitu se lau kilo kalama, ma o se numera o pito I te lea lava lea o le aisa le methamphetamine, ua tau fia se mata upu e tasi, o se tala wha asor pito fo I lea inga luenga tau nākoti I totono ni usila. E lua ni ali iwa nofo salai nei la I le to ese mo le luas futa usanga I le mata upu, ma o le tasio vaenga lo o anga I ai lale au nanga leo, e ilo matanga I lei au wala mga yoinga na mawhai ai e ia tangata, o na maua le tele o tupe maua. Maua mata whaasolo neiso e su e ngā le mtanga luenga o leo I se mata upu, o le maua ai leo se tino maliu I te ara tū peninsula I le tai au la solo lole nei vai aso. Ta ue whamtalanga na longo ina atu e se tasi o sue le mamalu lau tele, le matanga luenga, ma au nanga e nafa ma whaalavalai whaafua sei, mo se fiso swani, ina ua ia I loa atu se tino pe tusa lea ma le 5 lau mita, ma le tasi kilomita I matu o le awala lau papa, o le state highway tasi ono. O lo iai sui o vaenga su e whaapitoa I ilo ma su e lea whaaitu, ma o tala sanga ina e fo I lae leo tangata lau tele, ina ia alo fia I tu mai leo ia. Ai o lo o tā ua e leo I loa tonu po ai le ua maliu, ma le mafo anga fo I ua whanua I lo na ola. O lo o tā alia nei se tala la ta mai sa I lilinga. Mai tala muli o whamaunia mai nei le mai ai ma le manui o ngā luenga whita sa whenga I ai sui o le vaenga o puinga a New Zealand, le New Zealand Defence Force, I le motu o mauke I le atu kuki. O lea ngā luenga o whaingoina o le Exercise Tropic Twilight lua o lua 5, ma o se vaenga e a ngā I le fisosoani atu e toi whaale leia telo I tū ma vaenga e mauaile e le tise whao ngā ele malusi ango le la, po le solar farm, mo le motu o mauke, o ngā luenga mō vai tau mafa o se hall ma le whalea aunga a lea lava motu o la atu kuki. E silia ma le toa se fulu tangata ngā lulue o lea au nanga a le mālo, na hanga I atu I la atu kuki mō lea ngā luenga tele, ma na mā wai fo I le tuu atu o le tau au so swani a nisi o sui, mai fiti, tonga, ma Vanuatu. O le nei por kalame tā ua sa whaatupe mtanga luenga o le vā I whafo New Zealand, ma e tusa ai ma se pepo o whamtalanga, le mātango fia ai o tū langa uma I le whaatinongo le Exercise Tropic Twilight lua o lua 5. Na mole mawina fo I le awai o le toa tele I whaatasingo ma whaatinonga,
masui o lea motu. Ua whaalia ai le te leo se au ngā o le nei Pukalame, e le ngata ina ia tali atu I mana o ngā lea whaitu o le Pasifika, ai o le sanga wha atu mawina ai o so o tanga le lei, o atu nu e lua. O tātou telefon nā mo le nei tū la o le aso whaafitai whaafunga mai, tō whaasoifua. Tā lofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Sivomani Robert Akari Liddy Vang o le Aoauli Whaantano whantua iapa o Philippo Pinanti Williams Chile lopunga whiola langile wo ia na whinga malanga lifo I ringtau Sina leo pali puao tu puola Christina Taruvasa sita tango moava before I junior for mua mala au whinga wenga Falling Siriana le advance uso automotive Brisbane Ausita Liam Automalava Oleva Toma Liddy Vang o le Aoauli Ja, fie le dingvainga laso le wa mawala tato filo inga malatu tumala ondanga ale Auckland South Immigration Consultants. E pe ona fantasi me sunga le pule ia antesh from before ia le sunga ia biol awale fa la loina ole la tutua ia langa tu le ole la tu ondanga ile nei vainga le Aoauli ole Salulu. Good afternoon and welcome back to Radio Samoa, gentlemen.
Good afternoon, Francis. How are you this afternoon? I'm very well, thank you. You're a hard man to find, Atish. I've been traveling around the world. You've been traveling around the world. Which countries have you been to, Atish, lately? Recently, I've been to Canada to play soccer, and then I went to America to see my twin sister, and then I went to play in the Brisbane team in Sydney, and then I went to Brisbane, and then I came back because both my children are in Sydney and Brisbane. Wow. When you say you play soccer, what position do you play? Goalkeeper and striker. Man, no wonder why your team never win, eh? We win. We always play the final. Whether we win or lose doesn't matter. Wow. We won in New Zealand. We played the final in Canada. Wow. And we lost the semi-final in Australia, but we won all 4 our pool games. Well, There congratulations. were lots of injuries, so we lost 1-0 in the semi-final. So you're back at work now, and Bill is I can see Bill is a bit relieved to have you back. Well, good afternoon to you, Francis, and to all your listeners. It is good to be back. We enjoy the show, and good to be here. And it's good to have our Tish back on board too, because we have been busy. All right. Well, welcome back, gentlemen. Always a pleasure having you on board Radio Samoa. Now, let's get the show on the road, shall we? What immigration services do you currently provide, and how are they tailored to the latest New Zealand immigration policies, Tish? Well, we provide all visas from visitors to student to work visas and difficult cases like family partnerships, resident cases, and also deportation appeals and requests to the Minister of Immigration. We make sure that the client meets the eligibility requirements before we proceed any further. We check the immigration instructions and ensure that we are updated with the current policies, and then we look at the client documents, and we do our eligibility assessment to ensure that we provide accurate advice to the client. At the end of the day, they pay money, so we don't want them going into stress. If we see that the case is very dumbfounded, we try and seek legal representative for session from lawyers whenever it's necessary. However, we decide to proceed on the case or not if we see that there is a lot of character and health issues and the case is not likely to proceed. We have to be open and frank, and we tell the client whatever the case is when they come and see us for the first assessment. You want to add on, Bill? Well, the only thing I would add, I think Tish has covered that very well, but the only thing I would add is that the only visa category we avoid is the refugee category, simply because that's best left to specialist lawyers. All right, thank you for that, Bill. Now, can you explain how you support clients applying for the Accredited Employer Work Visa, or AEWV, under the recent changes, Atish? We Sounds like a telephone going. We ensure that the client meets all the updated accredited employer policy. We make sure that they have got verifiable work experience, and if the qualification is a requirement, then we make sure that the client meets the requirement that's stipulated by the job check that's done by the employer. In some cases, we represent both the employer and the employee. We make sure that the conflict of interest is not a problem, but we advise the employer to ensure that whatever the clients have, that as long as the position meets NSCO and the requirements that's in the job check, the applicant meets all those requirements. If they do not, then we guide them accordingly what is required, what is not, and we make sure that they follow immigration instructions. Bill? Well, one of the main requirements for the Accredited Employer Work Visa, of course, is that they earn the medium wage. Yep. And the medium wage now is $33.56 per hour. Wow. However, if they earn more than that, they may finish up in a category that allows them to have an extended work visa up to 5 years. There are
further changes coming in, we believe, later on next year. So we keep our eye on that. But yes, there are strict criteria that they've got to fit in order to get an accredited work visa. To be honest with you, it's not that easy to qualify for that visa. Yeah. All right. Well, thank you, Bill, for that. What is your process for helping individuals or families apply for New Zealand residency, especially under the updated skilled migrant category? The skilled migrant category, the updated one, will be expected to come out in August 2026. At this stage, we are not sure what will be the exact immigration instructions regarding those things. What we do know, however, is for skill level 1 to 3 occupations, the client must meet 5-year work experience, verifiable work experience requirements. So we can educate that to the client, and at the end of the day, different professions, they have got different skill, which is called, we could say, grading. 1 to 3 occupations are those that are more skills in demand, and that's where people must meet policy. There's a lot of people moving from New Zealand to Australia, and there are always room for new employment under those jobs which are skilled. So the client must ensure that they have verifiable experience. In most cases, clients from South Pacific countries like Samoa and them, they work and they get paid cash and stuff, then that is not going to help, because we must make sure that they're paying tax or whatever they provide in their work references, they meet immigration instructions. Otherwise, immigration will turn down those applications. That's right. Now, anything from you, Bill? I would just emphasise that it is a point system as it heads towards a residency application. And of course, you get points for your age, your skill, in other words, qualifications, and work experience. Work experience, whether it's in New Zealand or overseas, does count, and that's important. Excellent. Now, moving along, do you offer consultations or eligibility assessments before starting a visa application, and is there a fee for the service? We do provide both eligibility assessments, and also we provide face-to-face consultations. In case if the client is, say, Christchurch or Hamilton, or they cannot come and meet us in person, we try and have in-person interviews as much as we can. But by all means, sometimes we can't cater for that, so we do Zoom meetings and stuff, and sometimes they could call us, but we do charge a small fee for consultation. However, if we do represent the client, then we deduct that amount from the total fee, which is only fair. I mean, we just need to see people who are genuine, and we see their requirements, and we make sure that we provide them accurate advice, whatever the case. We look at it, and if we have to refer it to somebody who we know might be able to do a better job in case of a case being very dumbfounded, then we decide with the client whether he wants to proceed or not. Bill? With eligibility, I would only qualify that by saying that we would never encourage a person to apply for a visa that we believed they would not get. Makes a lot of sense. Thank you, Bill. Are your advisors licensed by the Immigration Advisors Authority, the IAA, and how do you ensure your advisors are aligned with the most recent Immigration New Zealand updates, Atish? I am licensed, and I've also got an associate advisor who lives in Rotorua. He used to be in Auckland, and at the moment we are trying to train somebody. She's working her way towards getting a provisional license. The company is growing, and I am also tapped into the Australian market because I have got a registered migration agent license through MARA, which is Migration Agents Registration Authority in Australia. So the reason most of the things are now online, and we mostly that is allowed me to make some travels. I don't travel that frequently. However, we are trying to grow the business so that there is room
for professional development in my organization. Mhm. What we normally do is we have weekly meetings and we discuss any policies. Obviously, immigration policies are very daunting. Sometimes it can be very difficult for you to know each and everything. Yep. Because something new comes, sometimes my technical advisor or immigration assistant will alert me to those things, and we have a quick meeting and we discuss that. I've been NZIMI member for the last 11, 12 years, 15 years after I became licensed, and I always attend legal-wise seminars and NZIMI seminars. And Yes. I'm also a cell group member to one group in Papatoe. And last week we discussed about deportation appeals and the new parent boost visa. So those are the things that keep on changing, and we need to be updated with those things. So I spent quite a bit of money in trying to develop myself professionally, Yep. and I take keen interest in various professional development activities as soon as I find any opportunity. Bill? Well, I work in the background as a case manager. Yep. My job is to do the research and to write up the cases. That's right. So working in the background, I'm not required to have a license, Mhm. but obviously Artesh is the one that gives advice directly to Mhm. a client, and therefore he's the one that needs the license. All right. Now, this is not part of the questions that we came up with for you guys, but I want to ask this question because it's been stopped by Immigration New Zealand. And this is the adoption not only from Samoa, of children from Samoa, but also from anywhere in the world. How do you guys feel about this? I don't think it is a good practice that we stop adoption, because in some cases the some people they have compelling circumstances, and obviously the families would like to assist those parents, the children who are underprivileged, or they are not getting all the attention, or maybe I think it is very good if immigration encourages all those things for family unification. Yep. But if they stop it, I don't think it will be a good outlook, because I think then other countries might be able to get these people, and it not wanna give a good outlook to the New Zealand immigration system anyway. All right. And Bill? Well, I suspect that the halt to this part of the policy will be temporary. What I suspect they're doing is completely reviewing the situation, and they'll come up with a new policy. There's various varying opinions when you speak to people about it, and maybe the government's right. Maybe it does need reviewing, but I don't think people should worry or panic too much at the moment, because I personally believe it's only a temporary thing. The fact is, it's almost a human right that people couples be allowed to adopt. Yes. And if they're adopting from overseas, I mean, it has happened many times in the past. And obviously safeguards, common sense safeguards have got to be put in place, and maybe the policy needed to be reviewed, but hopefully it will only be temporary. That's right. Well, one thing I wanted to add to that, coming Friday on 24th, right, we are going to a NZMI seminar. We might be able to meet the Minister of Immigration and a lot of lawyers, and my whole team is going to that. And after that, if we do have a radio interview, or we'll know a lot of things that's going to come up next year, knowing that election is next year and policies keep on changing. Yes. We will be able to get some, at least we'll be foreseeing what we can expect next year. Next year we expect a big year, because we also are also doing some education stuff, and we are kind of planning to maybe travel to Samoa and India to develop our market in those areas. All right. Now, it's been a pleasure having you gentlemen this afternoon on Radio Samoa, and in the previous interviews. What's the best way or easiest way for people to get a hold of you before we can't find you again, Adish?
I am worldwide. So if I go to Australia or America or any country for that matter, I don't change my phone numbers and stuff. I still retain my calls. What happens is people ring the 0800 number, which is 0800 168 472. Yes. If my assistant or Bill doesn't answer the phone, it comes to me. And I make sure that I retain the call. Sometimes they answer and then I still retain the call if it's a bit delayed. So we also have a website which is www.isic.co.nz, and our Australian website is iaisic.com.au. You can just write my name, Atesh Narayan, you'll Google me everywhere. And I'm very well known in the Fiji Indian community because of soccer. Yep. And I've thought of playing soccer all my life because soccer has built my business to the next level. And it keeps me fit. I also do a lot of swimming and running. And also I go to the gym. So lots of people know me. And obviously Bill might add to that. Bill knows my network. And I also go and do a lot of networking events. And where we do presentations and stuff. So it builds my confidence in dealing with clients and stuff. Absolutely. Bill? Well, the best thing to do is to Google the website, Auckland South Immigration Consultants Limited. Then they go straight into the website and all the information, our contact details are right there. And to add to that, we are just opposite Manukau bus stand. It's a very good location. It's in M Central Building, Unit 101, number 17 Putney Way in Manukau. So it's very easy to find us, and if client texts us and we tell them where to park, and otherwise they can park in Westfield and just have a 2-minute walk to my office. All right. Well, it's all signposted like I'm the Prime Minister, which I'm not. Well, gentlemen, thank you very much for your time and for helping our Samoan community in getting to know the New Zealand immigration rules and, of course, helping our families migrate from Samoa to New Zealand and, of course, from New Zealand to anywhere in the world. All the best for the rest of the week and looking forward to having you guys back very, very soon. Thank you very much, Francis. Thank you, Francis. You have a great day. All right, thank you, gentlemen. Nau whaafunga mai mo mai le tātou tunu. Le ni vaengo le Aoauli le sunga le li pule. Ia Atesh o le Auckland South Immigration Consultants. Ia whapewoi le sunga ia Bill. E pe ora awai mai le so i le tātou whaatalanga. Monisi whaamtalanga. Walau le ovalu se lau tasi o na valu whaafitulua. Ovalu se lau tasi o na valu whaafitulua. Ia wani si au whaafsili nai te rofo moe. Le ni vaengo le Aoauli sauni atu mantua piki le whanau a aonga. E le tua iwa aonga stimula toi maulewa si atu le tātou teimia le Radio Samoa. Ua luas fulmalaiva mirute. Ua te e nei le tu la e lua. Say I'm
le sia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fetu Samoa ma le kiwi Ferns i le aso se fulu ma le iwa ke topo le malao le Go Media Stadium patau pepo le fale i la la le Pacific Easy mo tahuhu o tara mamangele petanga iane i le tiketek Go to Samoa Go fetu Samoa O se tala fia le nei mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mautou Samoa i mangele, e nao le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lantou weanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, Morisi whaamtalanga whao sota iane, i le olua tasi o lua o 5 valu tasi fitu, Morisi whaamtalanga, i le tātou vaiesi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ale Jamie le wanti le Radio Samoa le wotoi lus fulu man le fitu la famidu ton talo le July tolu ta fo le tolu nei toi fa funga le tanto tala pe ona sa fa funga le July lua ila wol dei le no funga na tum ta breina le fionga ya le lua ili ai shahu tolo vaing on telefoon ala Radio Samoa va telefon toi le so ya Rose ele ya ngana e fusi ya fusi le asaleladi mi se tanto mo le wanga ia toi piki le fana wa onga le dei fo ia Aouli bantango fio le asolu
Feta umaya ona o ita Sa otomayo uautafa Musu musu mai ilo taringa Feta umaya itelo for morning Ia iata ita Awane ingalo ina ta finganga Nai uma fafaunga itubupea iaso uma Le fiava aia oi le mana mea itai mi uma Lo fate a pay io ma fafa Mo ona mo oilo au iaso uma Ole sabi o maunga mavao O te tawa sa ai O whainga tamatina O me uma o te Never for your tele, the swill of no, ya or your soma. I saw say you live for a bow. Popular pinnacle, I might say shit up for no. Get him up from time, yo, limit to love. I feel no pillow for my only person. Oh, no, for Yasakele, Kalwasuma. So, kill Sammy, you enough about Ebunga. Get him a Kalakaba, in Bungo. Really, kind of a sort of out, not Bungo. So, by you pick, I could pay you out of far. But not go to my father, now I come on Maloya. Bakula in a buka, Kelomaya Ika. The sword was silent when go feel Polonga. But after you so come off, no galala. Well, my petting Masuma, you know, Sabi o maunga mavao O te tawa sa ai O whainga tamatina O me uma o te iai Ole sabi o maunga mavao O te tawa sa ai O whainga tamatina O me uma o te iai O usa sa fifia e lo tolu e música. Kalene wa watu ya peni. Ile akitai ya fifia ala fifia fifia. Tasalme ya manuia ya kalupaina. Little imatautu Malepeni sun lalai ngulinu Etaitu pito ia pia Sio untau langa manaya Le fipula fi mai le sami Ota umau fitu ile langi Masulungi ia umasia untani A omasa bali bali Le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu Se i fai ma fia fia ia
Tangi mai lewati olo otumai imata pele ai omai va masia pele ta oto ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli ata amilo Beto se peramitai ai pupito Oh Le masina se i susulu Ia Samoa lo umatundu Se i fai ma fia Ia lana Tenge matama Olo si vai Pese, matata la to ulele, a omae vande la lo oleni, na oa umasia upele. Watono matata ingoa wapa ingoa Samoa leteni now let Pacifica wapa mamita mitangaya ita aapea ona lawiloa ile lalo langi atoa wala Fofogamua na o ben tana I le rivaingo la Aoauli ma le pese le masina se Yesu sulu ya Samoa malona tunua e oe yo le sulu mai le la e pi e fa mana ia fu le wingo le la o la fila fi mai tua o le langi le ia o e ma lu fu le angi mai o le savili e le fenga yo le tru manga wenga mi se le manga ia tru piki le fana wa onga e le tu miste mio na tu le wa onga I le ia Aouli o le solulu pe ona mole mawina I le so na nafi ia ma le po na po le fuia inga le pangota le tru o isala elu ia ma le vaenga fa tu fa lave o fa go ino le Hamas I tonu o le ayo Gaza I Palestina pe ona lau sila fi ai o le rima lienga pe ona fa le vao isala elu o le Hamas Amerika mai si antru o le antu alapi
Ina ia mawhai o na tau fia le taua, i le vale o Israelu ma Palestina i le taimi nei, i le whainga leo le fsuia inga leo pango tā o taua e pe o na whai lo mai le aso nafi. E o antu le toa luse fulu pango tā, le sa ave wha malo sia le vaenga au le Hamas, o le na toi wha fu i atu, i o lantou ainga i le aso nafi e pe o na iai. Ia le tau fia lea o le taua mai le lua tau sanga talua na amatalia lea, mai le aso fitu o le masino te se mai le tau sanga e lua a whilua tolu, le na o swaiai e le Hamas, ia se pāti sa whaia lea i o ngā lau ele lea o le antonu o Isala elu. E le ngantai lea o lea sa wha pēa o na toi wha fu i atu tino maliu i la tau e tō wha. Tanganta Isala elu, lea sa tau fia, ma umia lea e le vaenga au le Hamas. Ea, e le ngantai lea o le fo i sa toe wha fo i atu ai Isala elu, le sili antu ma le afe iwa se lau tanganta Palestina, o le ana avea wha tanganta pango tau taua. E ui, e le i whaiani o lantou wha msinonga, mani o lantou tua inga, po ni morianga. I le mafu anga nā leona ave sea wha maalo sia i lantou, mai lo lantou a ai o Gaza, ia ma le tunu o Palestina. Ia, o se tasina o vaenga i piona ta ua mai i le so. Ia, mai, o lo iele wha me moe, o la whapele o na tū mauai. Ia, le tau fia leo le ile vale o le Hamas, ia ma Israelu i le taimi nei. Ai le ile va tu lava le tūranga lea, ai saulo i lunga malisi tala, o le tala le ina maua mai le tae o na leila. O nei lunga o le TV, tasi malisi o ala ata. Ia antoa i fwoi ma nusi pepa, ma upenga te wha ilang i tono ni sila nei. O lo sauai ia lea tae whapea, o lea ua toe wha fwoi antu ia le pū lea, o le tele o no whanga i tono Gaza, i le vaenga au lea al Hamas, ma ua wha ailoa mai ei fwoi, ia le tanganta valeina, e le vaenga au le Hamas, o ni tanganta e leo ieiso lantou langolango, i le lantou vaenga au. I le antalai pe o le tuane i lunga i le tuiminei, o lo i tanganta, o lo sai o lantou lima i o lantou papantua, ma fusi o lantou manta, i ni ofu po ni fasi i ie, ia e o lo tutua tuai tua, ia nisi o le fita le Hamas, mai folinga mai o le tangata valeina pe fasi o tia nei tangata, ona o le mafuanga o le langolangoina lea o le vaenga au a le Hamas i tonu o le aio Gaza. O le teminei ua wha me ese e le lipa le mia o Israelu Benjamin Netanyahu. Ia le tele o vaenga aua Israelu le sa iei tutonu o le aio Gaza. I le marianga le pe o le sainia i le aso na dafi. Le ana moli mawina in. Ia le toi wha fo ia tua pango tau taua i le aso na dafi. Ia mai o lea ele i mai ale taua. E pe o le sauno iei le lipa le mia o Israelu. Se i vanga na lava ua le to iai i al vaenga au le Hamas i tono Palestina. A rusidi tele tula i mai i le mele. E wha pēwhia. E wha pēwhia. O da ave sea le vaenga au le Hamas mai tono o Palestina. Pe a wha pēlea o lai lango e le to tele o tanganta Palestina. Ia le vaenga au le Hamas. Ia ka iloi. Te leino ia to ia ma so fi ngalo ma so langona ai e pe yo le tulanga le la lafi mai tua e le vaenga au le al Hamas i tua tua nei tanganta e pe ona iai tanganta lau tele tono le o le aile o Gaza ia e fa pito mai luma nei tanganta savili po tanganta lau tele ia le la wo solo muli se le fita Israel ia le foi la wo to sau luma ia winga nei yo tanganta nei fa atupu fa la ia tailo ia tanto tele mai lo atu ia po ni anta e yaini fa maonia fa maoninga nei anta video pe on tuane lunga e po ni anta fo e po ni anta tuai ai po ai fo ile ana fa maonia le tutupu mai e yo nei pefea e tonu o le aile o Gaza ia mai e se tulanga fo ile le o le ako e alu i fo i ko ia le tulanga o le tausinga o le file mu ai ilanta ia ba ai tu ia anta so le tano fai o le winga lo talo fai i no fuanga sando no foi le tele o ainga o le ua matua fe memea ele nganta ua fa le ngai no ma fali
Ia wale ini tāu mafa, wale ini ngā ruenga. O nisi o a inga wa tafi e sea uma ngā tupuranga o lo yele te building, au ngā tupuranga o te mamal tina o whānau, ma whānau a lantu whānau. Iei a inga wale to yei, ia ma se tangata sto tasi o la mai le te building. Ia le winga nā tala ua makua kafi e sea lava. O lo no winga, e le ima se to yele tupuanga o le a inga i tono o Palestina, i le vaenga le uta o Gaza. Ja, en tano si, o le afafa umi tua ia le mole meo le tausinga o le file mu. Lea tātou te pepese ai lea aso ma lea aso i tutonu o lea tono o Palestina po le ai o Gaza. A wani toi tula i mai nisi o tauinga, ma nisi o fe ese inga se teimi la tamaisa le waka io e. Waka le la vawhai tau antu i le, fe me mea, ma le le mautonu. Toso antu i o lea lo matua toso mai i le toa ina. Tasi atu i o ia tamaiti tasi i mai ia pepe. Eo e fata i foi o tanganta mali liu. Eo e se wala vama koko elea. E whau tai o lewa i eisi na file mu. Mole teimi nei le vau Palestina. Ma isa la e.
whatalo whātu I lau whafunga le nei tūla o le aso o tātou telefone mai lo Radio Samoa. O le vai aso le nei na amata whaasolo ai se tasi o ngā luenga whaatino, o sa ili ngā leo I wai te mata, e whaonga ai se pepa whaatanga, I tū o mga whai, heads, masi ma kumeu. I whaatinonga ai o lea sa ili linga lo lato mau ai le tele o vaenga e whaonga mo le ngā o si ai o le vaisa, o le methamphetamine, e peo me whainga ringa o vaenga ese mo mia mo le ngā o si o le whala au whasaina po ingredients. Ele ngā tai lea na mauai fo I ni au penga matautia o ni whana I no fuanga o manei. Whamauina e 2 kilo kalama le mamafo o whala au whasaino le epidurin na maua I mga whai heads. E na whaamaunia le mauai o le tele o mea whainga ruenga, whapeaia o penga o lo iai mautu tau po o pulu whana I kumeu. E au fiai fo I whana I tu aingo le clock pistol ma le double barrel shotgun. Ua whaamaunia mai nei le po e whaapangota ma mōli ai o ni tangata sto o wha. Mai whaalia le anganga whaaftai o le li satini leo su e whaapitoa, ia Detective Sergeant Missy Lei whaaufo, le ngaluenga whita ma le mai ae a sui o le au nanga le mtanga luenga. I le tū whaatasia ma le whaatautai ai o le nei ngaluenga tele. E peo na ia whailo foi, o mawhai o na tawhiai ngai o inga sorutu la fono nei tangata na fuafua e whai, se manuea a whiai le mamalu lau tele. Ua whamaunia mai foi se tasi o ngā luenga tele I tūlanga o whale ma no whanga na tawhia I lalo se tūlafono tau whaofi tupe mauai son ngā tūlafono. Pui toe whaafoi sia, lua awhi maleiva, por vaenga ua tā ua le ngana Peritania o le Criminal Proceeds Recovery Act 2009. E peo na manino ai leo atu le tosuru ono miliona tālani usila, le tau au whai o whanua mawhale por properties e wha, na tau fia wha maalosi, talu ai ngai o inga sotu la fono na masalo mia, wa fia mawha ngai nei whanua mawhale. Tā ua o lea mta upua a fia ilalo ngā luenga o whaingoino le Operation Lavender, a fua mai le isu enga le maliwai o se tangata I suafa ya Aiden Sangala I le tau sangalua o lua tolu. Na maliu whaafua se I Aiden ina ua ia tau mawhaina se awa maalosi o se pia, malona leiloa o se whangu o lo o tumu I ai le whala au whaasaino le methamphetamine. I lona manatu o se whangu na au mai kanata, peita wana o se o loa o lo na nā mai ai pauta whaasaina. Ma o lea mata upu sa mai tau ina ai le toa fia e leo pauta whaasaina o le aisa po le methamphetamine, ma o se oso wha inga mga luenga I longa, ta luai le te leo le mamafo le pauta na maua, e fitu se lau kilo kalama, ma o se numera o pito I te le lava lea o le aisa le methamphetamine, ua tau fia se mata upu e tasi, o se tala wha asor pito fo I lea inga luenga tau nākoti I totono New Zealand. E lua ni ali iwa nofo salai nei la I le to ese mo luas futa usanga I le mata upu, ma o le tasio vaenga lo o anga I ai lale au nanga leo, e ilo matanga I lei au wala mga yoinga na mawhai ai e ia tangata, o na maua le tele o tupe maua. Maua mata whaasolo nei so su e ngā le mtanga luenga o leo I se mata upu, o le maua ai leo se tino maliu I te ara tu peninsula I le tai au la solo lole nei vai aso. Ta ue whamtalanga na longo ina atu e se tasi o sue le mamalu lau tele, le matanga luenga, ma au nanga e nafa ma whaalavalai whaafua sei, mo se fiso swani, ina ua iai loa atu se tino pe tusa lea ma le 5 se lau mita, ma le tasi kilomita I matu o le awala lau papa, o le state highway tasi ono. O lo iai sui o vaenga su e whaapitoa I ilo ma su e lea whaaitu, ma o tala sanga ina e fo ilae leo tangata lau tele, ina ia alo fia iai tu mai leo ia. Ai o lo o tā ua e leo I loa tonu po ai le ua maliu, ma le mafo anga fo I ua whanua I lo na ola. O lo o tā alia nei se tala la ta mai sa I lilinga. Mai tala muli o whamaunia mai nei le mai ai ma le manui o ngā luenga whita sa whenga I ai sui o le vaenga o puinga a New Zealand, le New Zealand Defence Force, I le motu o mauke I le atu kuki. O lea ngā luenga o whaingoino le Exercise Tropic Twilight lua o lua 5, ma o se vaenga e a ngā I le fiso soani atu e toi whaale leia telo I tū ma vaenga e mauaile e le tise whao ngā ele malusi ango le la, po le solar farm, mo le motu o mauke, o ngā luenga mō vai tau mafa o se hall ma le whalea aunga a lea lava motu o la atu kuki. E silia ma le toa se fulu tangata ngā lulue o lea au nanga a le malo, na hanga I atu I la atu kuki mō lea ngā luenga tele, ma na maa wai fo I le tuu atu o le tau au so swani a nisi o sui, mai fiti, tonga, ma Vanuatu. O le nei Paul Kalame tā ua sa whaatupe mtanga luenga o le vā I whafo New Zealand, ma e tusa ai ma se pepo o whamtalanga, le mātango fia ai o tūlanga uma le whaatinongo le Exercise Tropic Twilight lua o lua 5. Na mole mawina fo I le awai o le toa tele I whaatasingo ma whaatinonga,
masui o lea motu. Ua whaali ai le te leo se au ngā o le nepu kalame, e le ngata ina yatali atu I mana o ngā lea whaitu o le Pasifika, ai o le sanga wha atu mawina ai o so o tanga le lei, o atu nu e lua. O tātou telefon nā mo le nei tū la o le aso whaafitai whaafunga mai, tō whaasa. Le dawa whaafunga le turongo se tue au dantu tātou tala I vai whanua ngana Samoa o le nivai o le Aoauli pe o na tāperaina mafunga dantu le fionga ia lulu a Yuli Aisha Hooch o le vainga nao telefo o lau Radio Samoa. Telefon tue le nivai o le sui mantua langa tue leo whana wa onga leu tua onga o le deia lulu ya o mai YouTube to mitia mai la onga sa la onga bole sa no foi le fale yo Ola le mea makau ki wa lenga e ngofo I le whale nei aso ia lelei whama wane fuspa o tātou tono tā wale tonu ia inga ia o na sui leo ofua onga whaisi nao koma wa ai lelei au mea onga wa lata mai le teimi o so inga e misa lawa le singa sutasi nga e le vasenga se fulu mane tolu o le vainga I le tau I langa ia tole poana nei mala so an tau mo au ki lani whamela ofisa la vai tau o le poa ana nei langi le leile tau angi manu mai fu savili mai le tu I saute si sifo I au kilani o le manu o le eas fululua tikeri mai ngoto lai le toe lus fululua minute I le tu la e valu I le poa ana nei o le vengi mo le soan tau mo au kilani o soane le lai le toe lus fululima minute le tu la e fitu I le tai au o mei aoa nisi no fuanga ia mai ono tu uluwa vasaloa I wanga I teimi o le tai au I kilia mai I teimi o le afiafi savili o le apapele o nani mai le tu I sisifo I le aso a tai au Talafan tuain lea I lo tātou tunu I Samoa le rivaeng o le Aoauli o le anga iantu le puana ni le whamele ofisalawa ai tau le iai timu pui no fuanga mawalulunga ma le venga mo le so tau le iai timu pupu I nisi o no fuanga tulakana e peo na iwinga o le tau mo le somala so tau mo au kilani ma Samoa e peo na au na mailea e le ofisa o le va ai tau a wala walo no fusila fio tulanga e peo na tatia ma iwinga o le tau le anga iantu le puana nei ma le so tau Radio Samoa tasili mai batolu Radio Samoa tasili mai batolu
Allee, Tim la wan si ole wa lus fu tasi mara fa midu tu chen ele tu line tu wa fa le tu ma tu mai. Ja, tu fa telefon tu ma fa ma lo an tu le tu ala pol kala me la wo le ma fonga mo ya tu oi. So sen tu no lo e ma wo me le tan tu pol kala me le di va ko so ma lo le fa ma lo le tu wa dai. Fa telefon tu indai Georgia ya America ya Daisy May ma engale ma tu ya. Ela nga leo mak to le 4. Olo finga I mangan wenga chuche ma faiva lo filima. Oi tamule muli le kako failonga foi le no le to ah. Io olo failonga mo mo le po ana ne le pampo. E lo se fulu miliona tala, lo se fulu miliona tala so le cafe fe. Ko ke fiu ko su e pa malonga. Fiu su er kausanga a ko alingi. Ja, mai o lea lai whai mai. O lo iei a whainga fau. Ale loto New Zealand. O lo whapelea o na whaatino I nai ia lana awamnanga I le di whai wai tau o le tuksanga. Ja, wa lanto whaananga I nai te konono si whaanei o na po. A misa la walunga o penga ta whaelangi whaatau I nai a tātou pepa. E se mai iei le swinga I te tonu o whale o loa pe o na masin. Ia I man tātou dairies. Ja, le iei lona I se singa like teach. Ja, ma ole na la fai mai. Ja, ole fa pele ona whaonga ina ia new technology platform. I leisi lua vai aso lea o lo lumana nei tau wha masani e le manu le tunu. Mana tua. Le wha kaulau pepa. Pe kolu e whasi pepa ke mau. Ioi, ole strike ia maisi a numera o lau pepa. Ja, le pe ona tele mai I tanto whasi pepa mai oile. Le me le wha kau me le pepa. Ja, o kamalanga online. Ja, o le wa tu fa tasi uma ile vainga tasi. Ja, mai o la fa pelea ona fa tino ina amatantu le po anane. Ja, le fo ya unanga ale Lotto New Zealand madatuma. O mai le fa mtalanga fa salalunga le Lotto New Zealand. O le selau pasene o alantu polovici. O le o lo toi tu uina tu lea. Mo fa ala potonga ma auta alo umalava New Zealand. Ja, on ina ia toi fa lele yai ia ala to ta penanga e mo so se fa mo lava a so se fa na putonga I to ton o ni usila ning o se ben pito le leile ona o le ai fa nga ia wale atina enga I o ta longa I to ton o ni usila ja aya si fa los fu milionga kala e le wa ta won tiento o le po ana ni le o le ase ina ile tanto fa I longa mo tiele da ioi ja, lo ma lo lus ful milionga ke ian ko kongero panse ser weekend ngai ya e hali chai ya kwa ya le ngai kai me ka kilisi mas Tanga
say girl position. Girl me say the position. Girl say you the position. Yeah, yeah. Back it up, girl. Position, position, girl. Back it up, girl. I man as a bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. I man as a bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. Big top girl is man a bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. I man as a bedroom bully. Every girl is hey, tell the girl. Te paile o langa o Samoa ia sola. Fale la o pola vai. Pola sisitali ai le la le se paole ai mi paipa. Le ai mi alata. Feo a ile kava. E sulu i tintanga. E sale ai mi toilet paper ai o mama nai ala. Lau sulu i o lau fau. Ma lau o fuafua. Moli fangu moli apa moli fangu fauna. E tasi le fale o ai fano fanau le lau tua. Yeah, this one's going out to everyone who have lost someone special to their heart. Alofa tele mo to umai. Rest in peace. Check. So le lavo malamale so folo malo si o be amo tu ona o isa fa be se pangota le se tamale ai fo i se tina o e so la lava ai te le fa tari usilinga ilangi le mo o se tali ai ui ile e tu mau pia o lo la le le a be isia ile lumana i o te fa tali tali pe matala mai e o pupumi o le langi o se tasi fo i se ilave ai mai o ola mona lava o vai vai loi mata wale matu lava oi manu e ala fa i mala ai aluia o ia manu ia lo malanga e tu mau pia oi i lo So
ia male tau sa afia o so umalava ele suia sau se aso toi filo ai o au oi ile na ai o mana o nga sai ai mo ele lumanai o mo o fusia fa atasi lo ua lofa ua le mafai mai ma upe ana e o la mai lo fa mo nga mo oi ile fa ava vau pangale o le tau tau loi ma tau le ma tu lava oi manu e ala fa I mala ai aluia o ia manu ia la malanga e tu mo ia oi
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you know what the strongest muscle in our body is? Would you believe that it's also one of our smallest muscles? In fact, it weighs only 2 ounces. Yet it has the power of life and death. So what is this amazing muscle? Our tongue. Without the tongue, mothers couldn't sing their babies to sleep. Fathers couldn't explain to their sons the important lessons of life. Without the tongue, no world leader could bring peace between nations and save millions of lives. No teacher could educate and fill the minds of children with knowledge. Without the tongue, no lawyer could defend the truth in court. But it's also scary. What a terrible weapon the tongue can be to even destroy people's lives. We can use it like poison to infect others with gossip that ruins a person's reputation. You know, we can tame huge, powerful wild animals like elephants, whales, and tigers, but we still can't tame that little muscle in our mouth. Obviously, we need some kind of training program for this wild beast called our tongue. And the first step is to think first. Before you start moving your lips, stop and think about what you're going to say. Is it true? Is it kind? Is it necessary? The second step is to talk less. You have a far less chance of hurting others and yourself if your mouth is open less. Become known for the quality of your words rather than the quantity. And thirdly, start today. Let's put a muzzle on our mouth right now. Remember, a bit of love is the only bit we need to bridle our tongue. There's a tombstone in an English graveyard that reads, "Beneath this stone lies Arabella Young, who on the 24th of May began to hold her tongue." Obviously, if it takes our death for us to control our tongue, it's too late. So why don't you ask Jesus to forgive you for the wrongs and hurts you've caused your family and friends with your tongue and words? Then ask Him for His power and help to start changing and controlling your heart, since it's your heart that controls your tongue. Just think a minute.
si Fofogamua na o le Harbourlight Express. Ma le pesi mai o le fai tatala. So yele fai tatala in tolu wa tuai. E al porkala me down, think a bit more ma we try to umo le rivang o le so ina utoi. Se full tasi mala fa minuton tala o le tula e fa tala fa on ura tulo tato tala mai en tulu o le Pasifika ma le lalolangi. E pe ora te pena mai ilfan tui a Miriama la la toa pomari. Tasio pesena mai le Harbourlight na tele fa evangelia sa fa ia yasola. Tele lo pena e si vai. Ia po na tu le foi e jalo e fa ila o nga pese ma le o nga si vai e se le mena e anu ia. Le whawhi whianga o le rivanga o le Aoauli mai le tautuala nei le radio Samoa tasi li mai watonu a moma le polokalame le Aoauli ma Fofogamua le reia so lulu taulunga tina le tautu mo i Samoa i le reia so a whaiwi sa ngana o le tautamali i le tātou mautanga po to hala tautai i le teimi sasi e lana ai teite anto le tualo tau soifua mo le mātou le yola i le aso fua tātou tātou toi whiloi i lunga o pēa mga ngano le ea
Tapena mai le sao le fionga ia le atou sa vema le polkalame le ngai fo faiva pe mai tala mai le Pasifika ia mi se fo ia tonu o le langi pe o na saunia el feltua ia Miriam ala la toa po bari o ri mi sia le fa po ponga le polkalame le o le malu I fale pe on tapena mai el feltua ia emele palamo ia ma disi fo ma lo va fa no ngia il ri fo ia Aoauli ma le fionga ia le atou ia wa la vale tapena no oi ile umia le so fale montu ile lumana ia afeo dai lava matutoe lau fa soa ia wal le van tona ia lu fa mautu ia se lu tala fo imal feltu ia emele palamo le loan market wale fa atu wina le o se sa o se fali motu mo oi malo ainga ile ding vai tau le tu sanga fa mara tu tu le tamanga so mona nasi ia na fuala au mo na tu ile afia fidei e va pe fo tanto le na lave etu e wati li ina au le leilo etu ma duia le viavi fa soi foia Tolo impatautu male peninsula mai bolino le taitu pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula fi mai ile sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o basa vali vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele Ele mafai nanga ona ngalo le tape mali o mai singano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele
Wafa apea ona lawi loa Ile lalo langi atoa Walai ona toa tele Le au maimo Ia Samoa Le masina se I esu sulu